Rehla Deep Moisturizing Cream ni, ya Allah, dan Ana bersyukur sangat sebab dipertemukan dengan Deep Moisturizing Cream ni. Biasaannya lah kalau kita nak ambil wuduk kan, tumit kaki kita ni selalu pecah. So air wuduk tu memang susah nak lekat. Jadi bila kita pakai krim daripada Rehla ni, dia deep moisturizing, dia memang pekat. Bila kita sapu tu, dia tak rasa melekit tapi dia meresap sampai especially ke tumit kaki tu lah. So kita pun jadi selesa bila nak bertawaf, nak bersai kan. Bila kita punya tumit kaki tu mereka, dia nak pijak pun rasa tak selesa. That's why lah kita kena memang selalu amalkan Deep Moisturizing Cream ni. Bukan saja ketika menunaikan umrah, bila-bila masa saja. Lepas mandi tu terus pakai, siang, malam, pagi, petang. Dan kita boleh sentiasa top up. Dan makin lama kita pakai, makin kita punya kulit pun, permukaan kulit tak semestinya di tumit kaki, permukaan kulit kita yang kering-kering tu, dekat siku ke, dekat tangan ke, kita boleh gunakan Rehla Deep Moisturizing Cream ni. Ini jangan lupa bawa. Kalau siapa nak pergi umrah, please tolong, bermanfaat sangat untuk semua jemaah-jemaah yang akan menunaikan umrah. Thank you Rehla.